پێشێ ئەم سپاسیاتە دکەن و سپاسیا کەناڵی تەژێ دکەن هەرچەندە من هەتان هات جاوێ من هات یوتیوبێدانە دیتە بەس باوەڕ دکەم دێ ینی کارێکی باشە زۆر سپاس دانانووسینە هەر تشتێکیە و هەر کەسێکیە گوتوارێ زمان ناسیە دەیات هەر وارێکی دی دەیە ڕەوشەمبیری کار بکەن تشتێکی فەرە ینی و خەڵک ناز بکرد ئەو کەسێن ینی عەلاقەدار ئەوێت پیتەی بڤان وارە دکن بزانن ئەفکارە چاوە تێتەگیرن ئەفکارە بسانەهی تێتگیرن بزەحمەتە تشتێکی پڕ باشە ناوێ من ئیسماعیل تەها شاهینە ئەس ji başûrê Kurdistanê me mala min qeza Sêmêlê ye û dikefte navbera Zax û Duhokê de. Mamoste can, mêvanê me Mamoste İsmail Taha Şahin e, serçavêm serserên Serçet sabin, camîrî her sabin. Mamoste giyan, ez dixwazim di destpêkê de biçekî tu behsa xebatê xwe yê sihayê bikî. Bi salan e ku tu ferhengsaziyê dikî wek cenabê te jî got derdorê 35,000 peyvan wedaye hevdû li sihayê karê meydanî dikî pêşî biçekî behsa van xebatên xwe yên ferhengê bikeşkere maxwe. Berê keremdar bî her sabî el pêşî ez îçaxê me dest pê kirî ez hevdeh salî bûm min dîwana Melayê Cizîrî dixwand gelek tiştê de hebûn min jê fêm nedikir min nezanî gelek peyv hebûn min meዕna wan nedizanî bûm bû mereq ku ez bizanim ji bilî vê jî berî vê jî min gelek cara ji dî û bavên xwe ku hoşer bûn erdoşî bûn gelek axiftin dikirin yani wesat hate pêş çavên min ku eva ev axiftina tinê mazinan ve mirovên dan emir vegirê dayîna min hez dikir ez ji wekî wan axiftina bizanim. Ca ez rabûm her tiştê min dixwand ez lê digeriyam ferhenga de min dît hemû her tişt nîne yani ferhengên me yani qelsin dîwarî de yan tu şêbêjî yani ne meydanîna ferhenga meydanî min dît ku fera ferhengeka meydanî me hebit ku zimanê xelkî tê de bêta nivîsîn û tomarkirin ev ferhengê halê hazir evêt meydana evêt em dibînin û kitêbxaneya de min dît têra hindê nakin ku her tişt tê de bêta tu tê de bibînî gelek jara ez hindek peyva digeriyam min tê de nedît ew peyva asayî li ser zimanê xelkî heya bes ew ferheng dana ya nivîsî wî jî şindek kesa yani bihîstiye yani şindek ferhengê dî xwandiye û tomar kiriye ew ferheng yani tu nikarî wa ferhenga ji ferhengên meydanî bihejmêrî tu çêbêjî ferhenga wî kesî ya yani zimanê wî kesî ya resîdê wî kesî ya zimanzaniyê tê de hatiye tomarkirin zêdetir nîna yani ew tiştê ew ê xwandî tê de hatiye tomarkirin ne zimanê milletiye gelek jara tu da bînî peyveke tê de hey ew ê çêkiriya ew xwe bi xwe hez kiriya ku ev peyva bi vê meعنayê nav zimanê Kurdî denîne yan kêma rawiye çi kiriya ew ê peyvek çêkiriya yani danayiya ew peyva bi xwe binyat de heyet nav millet de bes ew ê peyvên nizanet çi kiriya rawiya ew peyve çêkiriya çêkirneka şaj jî çunku çêkirina peyvan jî bi rastî ziman zaniyê de şêbêjî zimansaziyê de hunereka zanîneka ne tiştekî bêzanîna peyvê Kurdî de diyar evê zimanzan û şareze zan ka çawa peyv çê dibe çawa nav çê dibe çawa rengdêr çê dibe çawa havalkar çê dibe her peyvekî evî dixwe mercê xwe yani çêkirina wê mercên xwe yên taybet hene Vîja ji vê yekê ve min dît yani kêmasî pirin ez neçar bûm min xwe vî karî kir min jî xwest ez tiştekî pêşkêşî
کتابخانه کردی بکم شمیج یعنی سال 1977 سری دست بکرنا کم کرنا پیوان بو نه سری نویسینا فرهنگی بو سری کم کرنا پیوان بو حتی سالت دوشی بیجی سالت هشتیا دو ماهیا سالت هشتیان من پیف کم دکرن و برنا مدنویسین متومار دکرن سر کتابا gelek jara yani az yine çar bizi çimenafın da mürüvdan amerit axaftin peyveka garip jdevi ve derkeftiya من نا قلم مهبو نا تشتك أسنا شارت بوم إشارتك السر الآخر الذي وصل من نبيسي باشتر اللي زفريم ومن أو بيفا شنو جام خود نبيسي جارنا من دفتر كت بشوك من هبون متكنت بروكت خدا قلم مقدو قلم متكنت بروكا خدا قابت شك وصا من دبيهيست يكسر دفتر كخوا تينا درو من سر دفتر كخوا دنويسي عندك جارا وصا تشي بوي دفتر جيب من ابويا بس قلم بتني اسنا تشال مرسل الشمكا خوا نويسي فاشتر ازيد شي مال من بري خداي من او خيبا قيد كري قيد كرنا بيوان و تومار كرنا بيوان بخوجي دفرهنگ سازي دا او جي هنركا يعني تو نکاری بیجی هر کسی هبد دکارت فرهنگی که چه بکد چه کرنا فرهنگی یعنی تو بیجن فرهنگ سازی هنرکا ویجی مرجت خوهنا ویجی آوای خوی درست هیا بو برچاف کرنا پیوی بو ریس کرنا پیوی بو شرح کرنا پیوی من يعني كارج الدف شيانة تقول الدف شيانة تقول من كارج كريا مثلا من جارة أول ما قيف نبيسيا الدورة من جنسي برشاف كريا نافا رنگديرا هوكرا چتشتا من همي أبيديا بنيشانا من برشاف كرينا الدورة برانبري صوراني نبيسيا تكون الجماب قال لك هنا سورانی زان شارزانا عربی جه خواندن ما چاخی عربی بو من برانبری سورانی عربی نویسیا دوره من شرحا پیوی نویسیا شرح جب آواکی وصل نویسیا کتوفی بنیاسی ناز بکی یعنی دفشیانت خال دفته گشتن خوا دوره کامن او پیوی چاوا نوی چاوا بیستیا چاوا بیستیا کی دریم بیستیا او جهملی بیستی من أوجه دست نشان كريات جلوان نمونين من به استينج دبي خلقي أو نمونج من برشاف كرينا دفرهنجي دا دورا اشتي بهمية الدف زانين وشيانا خوا من أتيمولوجيا بيجي ديار كريا يعني مرشنينا أو أتيمولوجيا من ديار كري هم يعني همي جاران درس ببت قاوا أصلي بقمان بم من إشارتك البردانايا ويا دخينت بزانت كو أبا هوجي بتر الدفشونيا بس يا جيب اشتراس من دست نشان كريو من نفيسيا كي جان زماني هاتي ورقرتنا بخيبا سعد خوش ماموستا إسماعيل نزيكي 40 ساله بلكي سريا 40 سال نيجيروانيا بيوين كرديتك گون بگون بلكي باجار بباجار قزا بقزا دقره و نيجيرا بيوين كرديتك نوصا بلي قالو دولمند کرنا زمانان دا آنجی د پیشروجا روناهی کرنا زمانان دا جیه سحای چقاس مهمه لگوریده جیه میدانی خباتین لمیدانی چقاس مهمه جبو بلند کرنا زمانان بو نتوان بشك يعني جلك جرنجا ما فرهنجك أكاديميك هبت يعني أم بشتاخوا فرهنجي إنها جيري ندن شكو هر ملتك توباري خبدية فرهنگ أخويا أكاديميك هيا أمنها يعني هتانها ما فرهنگ كواسانينا كو أم بشين بشتاخوا بيجي بدون أم بشين ناوي أكاديميك اللي بكن جبر هندي دويت أم
يعني va bergeriyana berdewam bikin û bilî vê jî zimanê xwe jî tu dizanî ziman berber pêş dikeve tiştên nû lêzê de dibin wek zimanzan dibêjin zimanê xwe jî giyanewerek e. Mirovê re rad bit û mirovê re werara xwe dikit û mirovê re mezin dibit û piçûkê re piçûk e mezinê re mezin e. Ziman ji wisa ye giringiya wî gelek e bo derêxistina her meremeke hebit, bo derbirîna her tiştekê hebit. Zimanê mirovî lawaz bit, bêhêz bit, tu nikarî her tişt pê binivîsî. Ji ber hindê jî ew yek ji wan wekî ez Maksim Gorkî carekê pirs jê dikin dibêjinê çima zimanê te hosa xweşik e û zimanê te gelek dewlemend e dibêjit ez gelek guhdariya mirovê dan emir dikim û ez gelek folklorê milletê xwe dixwînim. Dewlemendiya zimanê Kurdî jî bi folklorê Kurdî de ye. Di strana Kurdî de ye, di çîrokên folkloriyên Kurdî de ye, di payîzokê de ye, di heyranokê de ye, di her tiştekî girêdayî bi folklorê Kurdî ve ye. Gava te pişta xwe de folklorî te xem ji komkirina folklorê xwe nexwand ya wek ferhengnivîs te folklor nexwand tu nikarî zimanekî dewlemend pêşkêşî xeyrê xwe bikî. Saet xweş be. Gelek muhîm e di vî warî de tiştekî dî mamoste zimanê Kurdî ber bi mirinê ve diçe sikratiye taybetî li Bakurê Kurdistanê problemekî zaravayê kurmancî û zaravayê sazekî heye. Tu kesekî şarezayî qadên em bêjin li qadê tu xebitî li meydanê xebitî geç, xort, dayîk, bav, zarokê Kurd a anha tu çi pêşniyar dikî ji wan? Ew ê ku li gundan e, ew ê ku li ewan e, li bajaran dijîn, dikarin di vî warî de çi qas alîkariya vî zimanî bikin ku bikarbin wan peyvan ji mirinê xelas bikin? Tiştî ez dikarim bêjim çikû Başûrê Kurdistanê me ev pezgirêk nîne zimanê me ne li ber mirinê bi rastî jî baştir e, rewşa me baştir e, xelkek nava mala xwe de ji kirmancî pê vetir çi zimanên dî nizanin. Niha berî niha erebî jî hindeka erebî jî dizanî bes niha ew ê berî niha erebî jî dizanî niha ew jî erebî nizanin. Niha zarokên me erebî nizanin. Ji kirmancî pê vetir nizanin. Ez wekî bav ez kirmancî zarokê xwe re diştexilim. Dayîka we bi kirmancî gel dipeyivit yan gel diaxivit bêjin yanî ger dayîk û bav parastina zimanê xwe bi xem wernegirin yanî navbera xwe bi xwe de mala xwe de bi zimanê xwe nepeyivin ew zarokê ew didine ser dinyayê ew zarok dê wî zimanî wergirt ew zimanê ew pê dipeyivin. Eger bi zimanê dayîkê wa zaroka re neaxivit bi zimanê xwe bi xwe ew zimane dê bite ew zaroka dê bite êxisîrê zimanekî dî, dê bite êxisîrê çana zimanekî dî. Her zimanekê hebit çanekê bi xwe re radikit. Yani çana her milletekî di zimanê wî de ye. Gava ez bi zarokê xwe re bi zimanê xwe yê dayîkê neaxivim ez nikarim çana xwe nîşa wî zarokî bidim. Ew zaroka dê rabit mirovekî xerîb e, mirovekî biyanî ye bi nisbetî zimanê milletê xwe bi nisbetî çana milletê xwe dibit yani çana milletekî dî werbigirt wê çanê gelek tiştê xerab jî tê de bin. Belê. Xebatekî tey qadekî te ya xebatê dinê jî heye mamoste. Yani xebatên te bi taybetî balindeyên Kurdistanê. Ev ji ku de derket? Yani em navê deh belkî pênc deh balindeyan dizanin civîk e, bûm e, teyr e, ê bi mezin re em dibêjin teyr, ê dinê re em dibêjin çûk, an em herêma me em dibên civîk. Ev mijarekî gelekî girîng el gorî min balindeyên Kurdistanê çi ne? Belê belê.
براستی دزاروکینه خدا من گلا جبالنده حز دکر و متخواست هر بالنده که از ببینم از ناوی بزانم من پرسا خلکی دکر وقتی دا من اویدی هبو مدگوتی عندك بين كيفانو كندك بين خوسك بالنده دو كشتنجي يعني قدر دفشانا خواهی من اصنها پشیمانه من وک اویدیا که یعنی بو جبراندنا ویگونها خوا آلیا کی و یادیجی وک حزک بجهینانا حزکی كنت بچکایی دا البام هبو من حسكر استشتكي وصل سربان دا بنويسم بربر من سرد خوان مش كتابة ورد قرت متخوان مديت ملتي ما يعني الفيواري دا شو أبدي هذا نها شو خباتي توينين أو كتابة مديت إنجي بارا بتر برانية ملتي ديبون مثلا كتابة مهابو الطيور العراقية بعربي هاتبو نويسين سي بشكابيك هاتبو برانيا أو بالندين تيدا هاتين نویسینیت سرانسری عراقی بون و باشوری کردستان جد گل بون متزانی يعني اویج او حزابری نهال دف من زیاتر اللي كركو ازل دو نافد و بالندا بيرم نافن وان تيدا نبون تني نافن عربي تيدا هبون نافن زانستي تيدا هبون بريكا خواندنا و كتبا اف حزا هني زیاتر لهات و بشترا ما مستر تحسين دوسكي بروجيك هذا جم من دزاني از قالك بيتي بفات اشتاد كم كنا نابن بالندا يا ينجلو يا يعني في ابيدك زيادة حزك زيادة خباتك باش تفلقلوري ده مهبو فرهنگ ده مهبو امشين مال مزكي باش مهبو يزماني وجا ناوین بالنده بخوشی یکیش و اویدیا بوید من کوشتی ده شارزا مای طای پروژکت چوبوس پیرزم میوانی لوی داری مای طای گوتی بالا ما ام تخوازن کتیبه که سر بالنده این کردستانی چی بکن اگر یک هبت تو ناز بکی و شارزا بتد بیواری دا ام حسکن ببینیم تحسین هات گوتا من کک معایت شکوسای گوتی من گوتی بخود هم بخوا خباتک واسه منه هی بس مادام كاك معيات حست كتشكي وصل شيبت اسماي حاضرم والله شو مدب جاميري قلت من قلت تشتشتي تحو جبي تشتشتي بيتي في تبت ام حاضرم متبادز بكن قلت بخدي هكاتو بشي او كتابي تهين تو بردز بكي كاتا شهر سربالن دا قلت خدي من شو كتاب نينن بس است كارم بوتا كتابا بينم دو كتاب معيات بو مئينان راستي جي یکی لسر بالندین اروپایی بو یکی لسر بالندین ایرانی بو او هر دو کتاباجی گله هاری کاریم کرد بس ناو بخوا ناوید بالنده منش خلکی ورگرتن چوم دف نیچیروانان او کسین يعني گله شولی نیچیروانی واکری او باشتر بالنده ناز دکن مپرز دکر والله فلان کسی شارزایا از داشم جم دا اوابينا وقتي بام بخربم ومن اوينا نشاوات دانا بسر كتابي هين ناوي فيتشيا ناوي فيتشنا ناوي طابو متقوتر من او ناوي الجمع خايت كرن ببري خداي وقتك كي هتشين بيجي تمامي من ناوي برانية ما بالندا بكم كرن هندك بالندا هبون يعني خلقي كيم دديتن يعني برعقل نبو كناوي تواجب بزانن شكوية هي تنی بشب در دکهد، بروج در نکهد، ای بشب در کهد زحمت خلقی بیند، یه هی خلق بدنگی ناز دکد، وینه دیدیا، من اف برسه همیش وی خلقیت کرن، من دک جاره دنگی وام تو مرد کر، من دنگی وام برو میگود اف دنگی چه بالنده یا داشته من اوی فلان بالنده یا نبی اوی، یعنی هنده جاره استبخالی بگمان بمل بالنده من وینه دبرن وینه چند بالنده که گل دنگی چند بالنده که از بیشمی کیش و بالنده اویا وجا پنده من ناس کرنو و ناوید زانستی جیب سانه هی یعنی توش کتابات کاری هم یاوری بکری
سعد خوش دخواتن برهفکرنا بالندهان داشی دیارت دیسا گند بگند گره ده نیچیره کریه به نیچیروانی تچوی گند بکالان را به پیران را تو آخوی و te وان بالنده ناوی وان به دست خستیه و گلکی باشه چند بی حتانی نهات ناوی چند بالنده یان توپ جوان دیه گلو من نها كتابك البردستي من آماده كريا برهف كريا بو چاپي دوره 300 و تشتك بالنده انايتا بيرام تمامي كاچندن بس يعني 300 درباز بونا بالندين كردستاني دبت يعني هتا 305 بالنده يعني تهبن كرسران سري كردستاني هنا اوجي وتزاني مال بنا مالن يعني همو يك صنف نينن سر صنفاتنا بشكرن سر بنامالاتنا بشكرن او بنامال من هم كم كرين او بالندين منها بحجي كري من همي خصينا دو كتابة مدى أبدي من برشاف كرينا او كتاب شبينصد برپران بجروبلان بيكتي سعد خوش هم او كتاب جي وينا دارا يعني هم وينين رنگا و رنگن وينين بالندي تيدا هيا بشرا ناوي بالنديا دورا سالوخ من نويس يعني وصفة بالندي تيدا هاتيكرن او جهي او بالنديا الكردستاني اللي تيدا ديتن چيري تيدا ديتن بالندا همو بالندا همو جهاناين ديتن هيا البليفا آوي تديتن هيا الدشتي تديتن هيا النافشات تديتن هيا بروش تديتن شفناي تديتن هيا بشفتي تديتن بروشناي تديتن هيا آويا تاني البليفا آو درافان يعني البليفا بحرات تديتن أسنا چاربم قصد واجها هميا بكمو الجهي واوان بالندا ببينم يعني شيء بيجي بكورتاسي صحبتي فيش أوايا ما مستعد کاری که پر باش کریه دولمندی که پر مزن یا کردیه اف کار کو تکریه مال زاروک کردا مالات هزار جاری اوا به زور سپاس کو تبلی برنامه یا مبی ارساوی جامعی ارساوی اجي سپاسی هوات کم هو اف چاپی کفتن دیال مکری و پری کامن كهون فينا ما هني بجهينن بلكي هندك ديجي چاول من بكنوش من باشتر بكاري بكن براس تيجي هر كاري كتو بكي يعني كما سيل خد هبن وقت دس بيجي افكارا مكريا وسنا شارع زايواري بالندنا سيما تاني من حزك جهانية بو خو بو غيري خو مالات هزار جاری اوا زور سپاس هر صابي سر سری ما مستجاب